اینا برای نمخیلی زبارو به حد بسیاری بعد میپرسن که چی کار کردن در کار نسیمین بلاک تنبدار چی کنیم همه فسادش بزنم که زور بیه نگاه کنیم کارش نه بیش وی خطی 10 سویت خیلی زدگی میجا خیلی پدیومش بلنده هم خیلی میگویم خیلی بیتون شده نظر دارم جای خیلی بالا میبروی برای هم خیلی یک واریانت ویبر برای همین забор бисёр пурсидед не гирди дароза аями схема чанд бор рӯй кардан ки немтари дароза дора ин немтари ай хулоса ки нака нигоҳ кунед ҳозир поён битонаш хеле перепад дора кирпич стойка кирпич травертини паласаки мақсад ки ина травертини паласаки коричневый свет, бежевый свет. Скотч 1 сантиметр, иш 2 сантиметр, хати иш 1 сантиметр. На коз дрон шабинен, дрон шани иян я варианти диге шай не бетонаш дора бигем. И бетон надора, ина бетонаш немиай. Бетонаш нолай, на стойкош. Ана ки нигоҳ кунӣ. И откоси дарай. Ини забораш ина каждый ами стойкаш кирпич ина бетон метон надора ай болои бетон стяжка ина ровна ами бетон қати варианте ки барои забор травертин полни задагим нол кардагим лак пакша задагим ина нигоҳ кунед жидки травертин яъне ҷоша нишон битем мақсад ки ҳамин ҳафтаи охир беҳад бисёр пурсидем дар ватсапани дар комментарий яъне и травертина шикатураш беҳад ҳабата буд мақсад хеле шикатури крупни затирка қими крупни қати регдор қати кардаги буд гладкий боша рисунко зур бад ам хелам хушрӯ омадаги фасон 100% ягон проблема надора просто агар ами шикатур крупни набоша хеле гладкий ништяк боша ина нигоҳ кунед ҷои гладкиша нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ меяд ҷое ки гладки нест нигоҳ чӣ хел меяд барои ҳамин қадар ин вариант барои нами забор травертин забор настойко кирпич дронаш травертин яъне ака чиста хости худи анами шумои дӯстони азиз навруро дастгирӣ кунед иншаллоҳ гуфтум ку ҳар он чизе мехоҳем дар бораш мо навор мекунем пешниҳоди худи шумо мекунем ина нигоҳ кунед иниш бетон дора перепади дар берун буд беруна пир кардагиам нигоҳ кунед чӣ хеле нака травертинаш барои анами забор заборое ки гуфтум ки нехеле ва намода мезане ва намхеле